Black Osio uyu mwaka dufite akazi katoroshye ko kwirukana abadayimoni niyo ntego ya Cape Max TV uyu mwaka dufite akazi gakomeye ko kwirukana baki abadayimoni bari bagiye kubivuga musaza ariko bwana kama kawaida ndani ya jengo au sio bana hii ni Cape Max TV kama mnavyoona Cape Max TV kila Ijumaa weekend time kama inavyoanza leo usiku ndani ya Cape Max TV tuko ndani ya jiji la Cape Town kwa hiyo uko bisanzwe rero tugiye kuba murikira abatumirwa bacu babashiye kutugeraho uyu munsi ntabwo byoroshye ariko bari hanganye batugeraho kuko twari basabye ariko umunsi turabafite nkuko abafana ba Cape Max TV babidusabye tugiye kubamurikira abatumirwa bacu ndi hanganye cyane barakomeye alright so kama kawaida ndani ya mjengo au sio bana ubwo rero kwemeze abakunzi bacu muri Canada abanyarwanda bari muri Canada bari muri Australia mu France Belgique ndetse no mu Bushinwa Brazil Kigali mu Rwanda muri Bujumbura ndetse n'ahandi hose mweke mudukurikirana rero tubahaye ikaze muri live show igiye kwa karuka this is big show biz igiye kwa karuka nyine kugira ngo this is show biz igiye kugira ngo ubashe kwirebera abaraperi b'abanyarwanda abaraperi b'iwacu mu Rwanda ukuntu talent zabo bazifite rwose kandi ibintu bigiye kuba live mugiye kwirebera uko mwabyifuje kugira ngo ibyo mwashatse bitaba ari inzozi alright so rero tugiye kwakira officially dufite watangiye twibwira umusaza murakoze cyane yeah yitwa Ejide Super namwumvise uyu ni umustar ukomeye wa mu njyana ya hip hop yavuye ahantu hakomeye ariko ntabwo twavuga ati moment zabwira utaha nicyo wabwira kuri Cape Max TV abakunzi ba Cape Max TV icyo nababwira ni keep supporting Cape Max TV yes yeah share subscribe us that is more and more push us more and more yes urakoze cyane rero yitwa Super Ejide mu ndirimbo ye mwibuka yitwa ukuri mwayisanga kuri YouTube nkuko bisanzwe ukandika Super Ejide tufite rero ku ruhande undi mubona nga Niger hano mubona hano bouncer yitwa My Next Danger Man washobora kwibwira abakunzi bawe kugira ngo batukurikiye bashe kuba bakumva ubushiga yes that's what biggest yeah My Next Danger Man king of hip hop Cape Town umbone nkukunsi unyumve kuri Cape wait wajisina muona huyu jamaa huyu anaua bendi anaua kabisa ngoja kwanza so without wasting time ngoja najua mna usongo mnataka kupambana leo ngoja tulia tuza papa au sio sisi unaona do you see what is happening here alright so who's going to be the best day this alright guys so DJ please be ready give us a beat this guy is going to rap he's going to rap aje kutrapira kumbe talented what up my next yeah let's go man 1 2 Jena tanka kijifani bakama nijifani uzima bwanje ari hatari uko nari kigwari numvaka membwa neza kwa shitani nabata uvangitirane kwibibazo runera no sonza amazina je bandaka kusinga hapa ubyibuke nari narase nashitse rimemeri wajya samba witabaye bakwita ndeje maita Danger Man ijisho juru izina ryanje rijo wa nashaka uzabicyama marera Joyce Maya ndahiruka neza mbangi vampire nama waya Cape Max TV pop Chelsea 4 seconds. Guys, twumve Super Ejide. All right. Wow. Iyo mpuse nterera amaso kucobona nereka byinshi bikantera kubabara natekereza aho tuvana aho tugana tugaho neza ariko amahoro cyaragiye mu byiza tugaragara turi mu by'Imana haba mu mwijima tugahinduka inkora amaraso nitwibuke ko turi abashyitsi ibi dukora bizagaragarizwa hera dushaka byinshi bihenze nk'amadolari kuyasi buno ubu buzima si ubwacu umunsi n'umwe rurema akaguhamagara kabatwa byinshi ku mateka y'ibyawe ntizakubabarira uri inkozi y'ibibi ni ku iherezo ry'iby'isi Ndi mu byishimo bya Cape Max TV ndimo ndabona basangiye ngendo bahonzemo barimo ramfana ndabona ni icyuca ahangaha rwanda murumve
turimo turasogongera ku muziki nyarwanda ndetse aho twubaka imisozi tukubaka n'ubutagatifu umutima yaba rubanda turimo turagenda dusongezamo tujagaja tuwafata imitima imirizo yabo bazagende badusingiza Nix Benjamin ndacyaho ndamo cyarukizi igeza muri uyu mumva mushake mu nyumve byuke mu gatondo mbona rubanda bose bavuga Nix Benjamin 40 seconds. Oh my God. Yeah. Umva usabanza umenye icyasaruhara rwa nkomokomo basakubwire neza iby'ubutwari bwandabaga uzahamenyera n'ibya rukara rwa bishingwe maze usobanukirwe n'amateka y'isi n'ijuru uzabamenyera wavuga yindi y'ishaberi umenye neza umuntu wavukije wa Isiraheli usoma ibyavuzwe na Yezu Kristo i Nazareti. buri kiremwa muntu gikeneye ubutumwa hari umuntu wacu bakeneye umurage ishema ryo kuba umunyafurika ahubwo nabyirutse intwari zaratabara wazura mama agafasha data akazura sogokuru ndetse nta nyogokuru wazura Gaddafi akazura Madiba Martin Luther King na Robert Mugabe. Okay. Wow. All right. I do something. This was the second round. I want to hear the third round. I don't say anything. Please, let me see this guy. The third round. Neno moja tu kwanza niulize. Hao watu naonaje mwanangu? Watu wanatisha bana. Abategwa amani. Hao watu naonaje? Oya, ngoraida man. Watu naonaje? Ngode barabani. Ngombe wazura Gaddafi wazura. Anyway, DJ, give us next one. Change the beat for this guy. Next one. Give us, okay, you can see what. Give us next DMX. Anajua kabisa. Yeah. 1, 2. Yes, go man. Utazagakura habagumutafu n'umuriro wagutwika ntubongeramo inkwi ntiwatuka inkono utarambuka uruzi ntakabura imvano sogokuru yarabivuze habenshi tubitamo amarira bigutumva basaka nutarandemye yewe wasiwe muri uwo muzi gusa unyitondere ndikombo ry'abarashiha umwiru wo mu gisaka nyiri intwaro nyiri intsinzi. Mesiapo. Ebana. Tipa aricha Ebana. Oya wowe. Biga musa. Biga wowe tugufite. Ebana. Ntacyo mvuga. Ntacyo mvuga. Abari kutureba abari bake Max TV. Niyo baza icyo bavuga. Ke ntacyo tuvuga hano. Ebana. Abajaji. Bini kwana kidete minda mwani kurapura kimushikaji no masana. Ngoja sana. Mera mjenzi wa tu. Ebana. Mera mjenzi wa no masana. Niko kulivo. Yana wewe mmeigea shisha wewe. Ngoja pana. Max TV. Natanga kijifoni wakama nijifani Uzima bwanjari hataruko narichukwa Fakameba nesa no kwa shitani na batafu Banyitirane kubibazo runera no gusona Mazina banyitaka kuzinga hapa Ujibut nari narase Nashite rimwe meri wajda sanga mwitabaya Bakwitandeje baitadejo shincho yuru Singa janjari njowe Chaku zavi chama marega joisi maya Nairuka neza bangi papaya ngama waya Kepu Max TV. Yo. Pick up fast. You need to Max TV. You need to come. You need to Yeah. come, guys. Wait. You need to come inside. Wait. I don't mind. It's fine. Also. Itamusubiza. Injira. Hey. No masan half. Kigali oye. I'm going to. Okay. Washikaji noma sana kwa From Kigali to Bujumbura. 3. Bam. Mcheni wingo kama tukuwa satu kuchisi Wikomere na marira
ibibi byatangiye icyenda na kane ababi biyorobeka bagwiza inshuti rwanda batwigisha bibi nk'amacakubiri baducamo amoko turanganaga ahavama famiye arangana abatirwa ari mu mbazi bidatinze twazarucura imiborogo turahemukirana kandi turi bamwe Jine super usio ba tele mujyama kandi turi bamwe Furum kazuzu bwana inoma bwana inoma Yo ndashaka noneho sasa umucane ungiri cumi banga Alright. Awashikaji watakuja kupasua speaker ujue. Kwa jinsi unaona washikaji. Ngoja kupasua speaker kweli ya. Yeah. Unaona nigga? Yeah. Basani birwanda mutuye Cape Town ni muri hehe. Turi hano mama nyamu. Kama pale gusa DJ binu ni munange. Basani bi. Yeah. Oh yeah. Tule bale bayi bili simbaka sino mubandanya mwisho jenda batu changa ili sekonda ili tari china nugu ugomba kumenya muhanzi nyarwanda ni kintu ki muze dukusanye dusongamane mazi imbere sunikare tudeba ko twatezamo Cape Max TV irimira duhonzamo irimira dukomeza nk'abasanya ngendo. Oh yeah. Samuchurure dore no kuvumba no muco nyarwanda Cape Max TV. Samuchurure n'ubundi uzadusanga kuri Cape Max TV. Samuchurure n'uwo muco uzawusanga kuri Cape Max TV na. Max TV. Ukiona mimi nimevua t-shirt. Inakuja. Yaani moto unaja mama. Ukiona umevua t-shirt. Yaani wamechana mpaka nasikia jasho. Sio moto unakuja. Tujie kuchoita sasa. Ujue moto unakuja. And the last ukiona mimi nimevua t-shirt. Ujue kazi yani. Washikaji noma. Washikaji noma. So power. Wait. Yes, time. Nimekuelewa. Kuwe matano. Ibyiza ibibi n'amatage y'ubuzima. Ngira niko gatoya. Ndashaka ko bijwi byawe Eva. No, last final. Yeah. Listen. Ibyiza ibibi n'amatage y'ubuzima ariko music ni impano y'Imana. Yeah. Let's go, man. Kera ngaragara nk'umunyamurava music ndimo ndapfa nk'umusaza super cyangwa umushakamba ku rugamba ibibazo by'urusobe bicike burundu dukore music itagira agahinda. So nukuvuga ngo rero ni Cape Max TV rero abakunzi ba Cape Max TV aho muri hose mu Rwanda i Kigali ndetse no mu Burundi mu Jumbura turabakunda cyane kandi maratwandikira buri munsi mutubwira uburyo mudukurikirana kandi n'abakunzi bacu bakurikirana Cape Max TV bari muri Canada, Australia, mu Faransa, Belgique, Belgium ndetse hari n'abandi batwandikiye bari muri China. Igeze bari cyane. So nukuvuga ngo rero turabakunda kandi natuzanye turazibona buri munsi uko bikeye ibiganiro byacu murabikurikirana, which is very good. We thank you so much guys. Also reka tubwira abantu bacu rero kugira ngo bakore subscribe, share, comment and like kugira ngo bajye babasha kuba update ku biganiro byacu.